Adi, Durangon jaiotako 5 lagun behar ditu. Kieta! Baina ekarri behar duzu, pertsona eta nan, konprobatzeko. Proba gainditzeko, minuto tardi horren bai! Venga, mirari, apa mirari, epa! Durangoko sirena dago gamen. Minuto tardian, Durangon jaiotako 5 pertsona behar ditu. Mesedes. Apa mirari, venga, minuto tarde. Jarre mentxe, a ver. Urbilduko gara. Venga, mirari, korrika. Nonor jaio da Durangon? Jaio? Bai. Jaio za Durangon, mesedez lagun. Venga, a ver, 5 pertsona. Jaio Durango. Larun bata. Izan, beste barataz beste 5. Horren dena izango Durango darrak. Nola da gentilizioa Durangoarrak? Durangarrak. Durangarrak. Jaio behar dut bai, DNI bai. Hemen bai. Baina mazortzi urtetik gora. Hemen naiz. Ez naiz Calleja, No soy Calleja, Oye, que yo te vi todo. Bai, 3. ¿Jaio zario Durangon? Por todos los lados. Me muevo más que los precios. También, aquí andamos en todos los lados. Esto solo me reserves. Minuta mar. Hasta luego, guapa. Minuta mar. Bai, mesedez. Venga, mesedez. Ira estás en la luna. Minuto gay. Nun sartu da mirari. Beste bat. Nun sartu da mirari. Bai. Ya está. Nun sartu da mirari. Ya. Ya, nola que ya. Niño, onat egarri behar dituzu. Onat, venga, torri, azkar, venga. Denbora. Ta bestie? Darri nat, a ver, Harri hementxe, mirari nire ondoan. Harri, ta, a ver. Bai, da Bosgarren da ondo? best hori. Nor da? Nor da bosgarrena? Hau da. Azkar ibilizia, hau patxada. Frisarik ez, a ver, nan, a ver. Durango oso ondo. Venga, tera, a ver, Durango, aitzongi, hemene? Durango. Aitzongi, hemene? Aitzongi, Durango. Ez dakitzen nuen zaren zu, zer? Durango. Hoi bat zenekien ba, mirari, jarri betxe. Bona ba, 5 pertsona topatu barretzen ditun, 5 Durangon jaioak, beren nan ere ekarri barzuten, hori garen ditua. Oain, proba gainditzeko zer denbora. Minuto terdi. Kieta. Gainditzen baduzu 200 euro. Eta espauzo gainditzen, irabazitako egun horiek, tak, nire pateka berrize. Zer uste duzu? Itxin badakite. Ez. Proba. Ez gainditua! Minutu 1 eta 51 segundu. Zenbat? 1 eta 51 segundu gutxigatik. Zein bardo, bueno, bi muso, eskerrik asko, parte hartzagatik, oso ondo. Eskerrik asko. Bueno, gizon, ba, mila esker, parte hartzagatik. Mina mirari, jo, lehenaz, 100 euro zenitun, karri 1 euroiek, karri 1 euro. Hola xen, eta, bueno, 100 euro irabazi, oain galdu, baina ne uste dut, 11etako bat edo behar duzula. Venga, hartuko du biok? Bueno, aio, agur benuerte jan jugur, bagoaz 11etako bat hartzea.